bali mu kifo kino ssaawa eno nti mwebale kuweesa mugolo guno kitiibwa. Mutyame entende obusoga bumaze okutufuuwaako empewo tutabaamu na kutya. Nze ali kwogera nimmwe ninze atwala ebyobuwangwa mu lukiiko olutwala abasoga ku yunivasite eno. Ssebo baaba mu bintu nga nze obuvunaanyizibwa bwe wampa byensuubira okukola era nga ndikwenda okuyamba okubatyoli n'omuli okuba nga abasoga bano tusobola okubeegesa obyobuwangwa bwa busoga bwa butegeere. Busoga evaawa y'omusoga omutuufu alina kuba atya. Kuba bwe twogera ku byobuwangwa abantu balowooza ati tulowooza ino ku bya mizimu byonka. Ebyobuwangwa mulimu ebintu bingi bye tuyidde okuba nga twegaku. Ssebo baaba nakuba musanvu ino nga nzira okuva ku lukiiko luno ng'amazeeku taamu yange nga tutegeikeyo okukontana okw'abasoga tufuneyo omwana asinga kwogera lusoga ku yunivasite. So baaba ku lw'obwire ndakusaba nkomaawo nga mmaliriza nja kusaba obuwagizi bwaimwe mwena mwena tube nga tukolera walala ng'abasoga tusobole okutwala obusoga mu buntonzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni naife abakakiiko mwena mwena banaife abaami n'abakyala kodeeyo ndi musanyufu ino okubabona mwebale kwidda byemuviire nebyemwerekereza byona byona okwidda okugeesa omukolo guno ekitiibwa. Amaina gange ninze omulangira mwesigwa Musimukera nva mu isaza lya Bukoli mu Busoga ebusoga mu Bugiri district. Basaba ne banyabo nemereire bano okubategeeza ekibiina kyebeeta Janasa era nemereire wano nga omukulembeze atwala ekibiina ekyo. Janasa kisitandinga oba kitegeeza Joint Abasoga Nsete Eastern Region Students Association. Ekibiina kino kitwala amatendekero agali mu Eastern eno okutandikira Busitema, Tororo, Mbale and Bugwere, those ends. So tuli bamukisa gw'amaanyi era nenda muyogeyoge olw'okuba nti twatuuka ku buwanguzi okuba nti nife abakulira ekibiina ekyo. Basebo ne bannyabo n'okuba nti nife abatwala ekibiina ekyo tiriyo zenka nakoba nti engeri gye mbeereyo omwaka omulamba nga nsaavingayoku naayeta munange era ikkiriza nyabo omumbeeda oyiddeko bano abantu bakubone. Omumbeeda ono olw'obulungi bwa busoga era n'okuba nti tuyisa mu busoga ekitiibwa namuta ku kakiiko kaife era nga akola nga education minister ku Janasa. Ebyokwogera biba bingi ayo ebiseera tulina okubimanaginga kuba kintu kikulu. Basebo ne banyabo nkaalina ebifo 4 byenkaalina ku Janasa aye nga bweri nkola yaife titulonda mu bantu batali executive era Ssebo Baaba ndikiriza musale n'obwewombeefu
nti ku bifo ebina byendina ayiyo njongeireko ebifo 2 bidda kuva bano, ebifo ebindi ebibiri bidda kuva ku matendekero agandi. Mwebale okuwuliriza Katonda abalese abezeeyo nkabi nga janasa tuli beeteefuteefu kukolagana nimwe mu mbeera yonayona era mwijjansa ekibiina ekitutwala ku national level kyona beeteefuteefu okuba nti tukolagana nimwe. Neyanziza ino mwebala ino mwebalire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusokera ndi musanga olwabaganya tuwoloze tulibasa mu kifungo kya nsusu obutakulekulira ebigambo tugakuba bingi bati era tusobola kwogera kirala bibiri benga bituuka ku byebali. Okusookera neebaza batabani bange nayogera oniisaya ku luyi olw'okuba nti asira oniba bawala baife olw'amaanyi ge baatairewo nitugemera abalala okuboneka nti twaniriza banaife abakatogeta ayo nga basoga lwakuba nti ki twankekubira ku mungalaye buli muntu yeesiime. Nayongera n'okusiima tuli basoga abawala era nga tuli abasoga tulina emikono gyeffe nga ti misoga aye bwe twabatuukira tubakola ti nga ife abasoga tulina omukolo gw'okwaniriza abasoga. Baalina contribution gye baatuwa nga ti basoga aye olw'okuba nti tuwaya tukolera balanabo basobola okuba nga bona batuwa contribution. Nyabo mukolomoga nendowooza ku mukono oyo bwe twali nga tumuteekateeka nze nga kwokya nalinga tuli kuwayako obuwaye nga bulakwokya kamuwaireku ebikufa omusoga yankoba ati omukono lwabasoga nankoba ati oke nyenda lwabeerwaido kunkomero yene yoteekateeka eyonkolo yangemesa contribution awo enkobera ntya nti batabani bange ne bawala bange ekyo ndikyogera kuba ntisenga asirawo ayina ebimugemyemuku tusiima olw'okutwenda era nayongera okuba abavubuka abaife nti twongere okuba ekirala ekigama ku mwino twena kitugamaku. Baba mu nyumba ni mama Prime Minister bageni baife abandi ab'enjawulo ni baalinda abandi mu Busoga n'abasoga mwena mwena mbalamusaaku assalamu alaikum. Amaina gange nze Kakaire Umaru nga ninze akulira banamateeka ku isomero lino eno oku itendekero lino eno wabula tiyemeire wano nga akulira banamateeka ayenemereire nga ow'ebyempabula by'amateeka mu association eno y'abasoga era kimpaina isanyu kyabuvu mwino okuba nga ndi wano eno kintu lwakuba nti ndi mukulembeze wa banamateeka lwakuba nga ndi wano eno okuwabula Obusoga ndi musamufu ino era ndi musiimu. Ntwala kisaka leno okwebaza abagenyi baife okuba nti mwerekereza byembeere kugenda byona mwasala omwide mutwiruukirire mbenife ku mukolo guno ogw'amaanyi. Nayongera okwebaza abaorganiza ab'omukolo guno eno
nikyemukoze kyamaanyi kubanga mobilization oba okukunga abantu okuyita wano eno tikibaire kyangu kubanga kwojja wainuma wakobye nti abasoga nifo okusinga kuno bungi kwitendekero lino eno aye baba nkulopera nti kyabuswavu ino abantu abali wano eno munumba muno tibenkana bantu koja bageziza so okwongera okwo twire tukobe bana ife tuti obusoga butweta kubanga buli wontu woba ogiire obusoga niwe nekyo ekintu ekikubeererawo kubanga munsi dondona kangeze nti oyinza oba ni embassy nti oba wajja mu America oba wajja mu Uganda eriyo ekitongole mu Uganda angeze mu Uganda mulimu ebitongole ebyensi edindi nti oba China erina eitabi lyalyo era bw'otuuka awantu awo awantu aba wayitebwa ensi eyo erina lyensi eyo kangeze ogiire ku itabi lya Nigeria bakoba ati oli mu Republic of Nigeria wabula mu Uganda kale bana muno mwe tuli mu kizimbe kinene obusoga bwaife wale wayinza oba neidinda wanonga neiganga walenga nebugwa erijenva kale mwireyo mukoba abaana abasigayireyo nti bana obusoga butweta. Assalamu alaikum. Amina nize bandeta namdola Brenda Nora. I'm the health minister of Soganset. You're all welcome. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ameina nize Malala Najib ndi mu mwaka gwange ogusooka nikola amateeka nze gumwawa obwesigwe okubakulembera nga chief fletcher oba atwala abaana abayaka timwawa nze zenka mwesigani munange ono yena leka abeyandulire memali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina nize Namuga Freya nga nize akulira abawala abasoga bayaka ab'omwaka ogusooka gankola lo. Yes. Ndakutwala omukisa guno ogw'amaanyi okusangaza abakulu mwena mwena mukirimu n'okusangaza abaana mwena mwena mu koose ed'endawulo. Then ndakwizaako okwebaza kabineti olw'omulimu omulungi gwe bakoze banange okubeesaawo omukolo kintu kizibu ino eyali akikozeeku andulira aye balwaine mu mbeera yona yona mu sente mu bwire omukolo guno Wabarakatuh. Baba cabinet ministers ababusofansete chairperson Wabugwere chairperson Kobazambogo abagenyi abaite patron wa Soga Isete Islamic University in Uganda main campus, fellow students, protocol observed. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina gange ne yandire kwira tetebwamugoya award ndi musomi kwa Islamic University in Uganda kankola kosi ya mateeka ngera ndi mwaka gwange ogusembayo ndi mwaka gwa kuna ndi mwiso wa Kooli okuva e Bukooli omuluko ogwerwanika kyalo ekyerwanika mu Igombola Nabukalu mu district ey'Ebugiri. Omubbala gwaife gukoba nti waavango era wairango kuba nti ente omugongo tibagwita. Ndi musanhufu ino ku lw'olunaku luno era ndi musanhufu okuba nti ndi mukulembeze mu Busoga Nsete.
aye nina akalowoozo kalala era maama mugeni waife omukulu nenda akulogera ku yunivasite eno eyambaale ebitundu 7-10 basoga aye abasoboire okwida naabo kambebaze nti mwebale kwida mwebale ino mwebalire irala tube n'omutima ogw'okwenda eiwanga lyaife kubanga tumuli basoga by mistake tuwayenda nti ozaalibwe musoga aye katonda neyakikola obe muki musoga tusanukire ekyo kyetuli okusinga okweyiza einuma kuba abasoga bangi niwe okuba oti buli mufokality enjemuno nebasoga nakifa abasinga obungi wano ku yunivasite wano buli fokality yokuba oti banjire mu yalo oba yabasawo banjire mu yabaswaswa banjirewa banjire mu basomesa abasoga nifo tusingamu obungi omugendo gw'okutulaga yetujja mu byo olunaku olwaleero tubaire tusuubira abagenyi bano wandawo wammanga asooka ow'ekitiibwa Helen Namutamba okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga tasoboire kubawalala niife aye asoboire okusindika abamukiikirire ku lunaku lwaleero mu mwoyo ogwo tuli bagumu era tuli baikumivu nti aliwo era ali walala niife ku lunaku lwaleero mukodowaire nga luliba olwoyo nayogera oba bakweka okuba omugeni badema kubiranga ngalo ng'oviire ewalayo olwaire waida okuba ewalala naabo abakwese omugeni waife owokubiri gwe tubaye tusuubira olunaku olwaleero ni Haji Swaidu Kitezaala nga ono ni director wa Jinja Progressive Academy walala ono omu kubo abali kutembeeta okuteekateeka y'omukolo gwa Baba Isaife Gabula Kyabazinga Gabula Nadyoke owokuna tasoboire kubitamu olw'ensonga nti olunaku olwaleero nebeire oba olutyama olusooka kunteekateeka y'omukolo ogwo lubaire olunaku lwaleero yatuusa okwetonda yetuli kuba yali atusuubiza ng'era akakaisa nti ejakuba walala ndiife takomyawo yakola ati munaku edutali wala bwe tuli nti nga nseete tubaire mukuna ebizibu kamaala aida kubona engeri gyanaabitamu mu nsako yaife oba ku kiwanika ekya finance ekisooka ku program yaife nga association olunaku olwaleero tirijja kulonkinga omulama gwaife ogw'omwaka gwe tulijja okweta tourism around Busoga guno nga nogulijja okutwamba okutalaaga n'okuteekateeka oba okuzuula ebyafaayo bya Busoga mukyo owekitiibwa Helen Namutamba nekyali kimweteisa okwiira omugeni w'enkulolakolo aye nkiwa nti baasindika beera kusobola okuteekateeka n'okulookinga omulamu ogwo nga babita mu kwigulawo kilaabu gye tujja okweta Islamic University in Uganda Basoga Nsete Tourism Club olunaku olwaleero okwongereza okwo olunaku olwaleero tuli kulamba nga tukola nti Semester Eda nga tuli walala n'owekitiibwa Helen Namutamba tulijja kutalaga mu bimu ebyobulambuzi oba ebyobuwangwa bya Busoga nga tunoonekereza tuzuule ebyafaayo bya Busoga ng'ekyo twamaze twayongerayo nga tukizimbira ku mulamu ogukola nti tuli kuwandiika akatabo oba tukeete magazine nga kano kalijja kuba nga kalimu
emitendera oba ebintu ebimu ebiteeketeeke ebitoolayo ekinosi okusinziira ku kilaabu gye tulina okubakipawo olwaleero nga muno kwida kubamu n'ebimu byafaayo bya Busoga walala awo nga kitoolayo n'ebyobuwangwa bya Busoga nga nsuubiza nti wetunaviira mu buyinza mu semester aida tujja kuba nga akatabo tuli kukabawa okusinziira ku nteekateeka bwenaaba keetambula nga amaliriza tourism club nga executive ya Busoga Nsete yasiimye oba twasiimye twakoba nti wekiri nti kyona kiri kiwayi ekigemagana n'okuvumbula n'okuzuula ebya Busoga tukite wansi w'ekitongole kya cultural minister ow'ekitiibwa Kibeesi Najib tuli mu ofisi yo tuli kwongeramu obuvunaanyizibwa obutendeeta club eyo egy'okugemagana n'ebyobulambuzi okwongereza okwo olwaleero kandibaire tusiima mu bagona abali wano olunaku olwaleero kuba buti tukitwala nti abasobole okuvaayo olunaku olwaleero ne bayijumbira omukolo guno nibo kulamu abalina obwenzi bwa Busoga nga mubo beetwangenze tusiime tufunemu ayinza okukiikirira kiraabu eno oba nga feesi ya kiraabu eno gye tujja okweta tourism club eya IU kino nga nandisabye nkitume oba nkisindike TD kakodyo ke bayinza kukozesa nkisindike eri abagere baife ab'olunaku olwaleero bangayo mwidde kubenga nga nongera ku eddoboozi lya prime minister kantuuse omulanga guno nti buli lwakutaano tuba mu kyabazingati eri kumpi ni main library nga wakava management shed wagatigati yawo wetutera okuba buli lwakutaano kansabe nkome wano ku lw'obwire kuba tulina abamu batono abali kujja ewaabwe kansabe Mungu abasobozeseza okutendeeta olugendo olungi okuva yona yona yemukwire omulala oyo abagemeseewo abasobozese okufuluma mu mbeera enunga nga bwe kali akalongolondo oba nga bweri enkola ey'obwesiraamu era ndikusaba otwala akakisa kano oido wamberi obe kuno obugambo kalala bubiri bw'otutuusaako mu kiseera nga oidanga enyuma wiiki nga ibiri oba isatu twali ku Kampala nga Nsente nga tugiire okukola omulimu tibatusuulirire ku lw'embeera ebaire tiyoka basobole kubakwalala niifu mu mbeera eyo baaweereza omubaka okuva oluwangulu wena ndikusaba omubaka avire mu ofisi ya youth president wena ndikusaba oide katontono okutuuseeko obugambo kalala bubiri nga muidanga ndikutwala omukisa guno okwaniriza buli mukulembeze ku mutendera gw'obuwangwa ali mu kifo kino oide ku katono wamberi. I'm requesting you, coming from the office of the Group President, to come and give your remarks, sir. As well, the representative from Kampala to come, at the same time, every cultural leader present to come forward. The Group President of Islamic University in Uganda sent me to convey this message to you as follows. Sir, he said that he is very proud that you are here as an association
in Islamic University in Uganda, that you are one of the greatest associations that we are having on this university. And you recognize that you are among the biggest number of students in this university. So first of all, I want to give you assurance that this government wouldn't have been into power if it was not the power of if it was not the mandate of the Basoga Association. Since you are among the greatest number of people in this university, he thanked you so much that you supported him so that he can be the president of Islamic University in Uganda. Secondly, he called for maximum cooperation between the Soga Association and the IUI and the Islamic Students Associations in Uganda. So he said that let us work together to see that we put our university at a greater stake. Thirdly, as he concluded, he said that he welcomed the new students in Islamic University in Uganda, that this is your university. Feel at home and don't get scared to cooperate with the Islamic Students Association. That if you get any challenge or you face any challenge in Islamic University, the office of the guild president is open for you. Please come there and solve challenges if you are facing. So as I'm concluding, encourage that let all students in this association come together and participate in all university programs and the ISU programs, so that we see that we can cooperate together and work together and we achieve all our goals. So, as I conclude, I say that congratulations for the incoming government of the Soga Association. You are most welcome, our new leaders. My remarks are that our new leaders, it's only one thing we have to put in consideration. Leadership is only responsibility. And responsibility carries a lot of things. First of all, you have to have hard work. It's not like it's like a Passover that you have just given power that you're going to just spend time like that. It takes a lot. You have to sacrifice and serve this association. Secondly, it is a dedication. Like you have to give in everything because you are adding studies plus leadership. So you sacrificing to be the leader of the Soga Association. Okay, I'll conclude. So you being a leader, it carries a lot because you're adding two things at a go. But only thing you have to dedicate yourself to serve the associations so that you can take it to the next step. And you have to deliver. In this, I'm meaning that you have to deliver services and activities to the students so that let there be a change that you have left a legacy. You have not left the association as you found it. At least it requires that let you deliver something that they will say that this government did this and this. So I pray that Allah makes you achieve the best in this association and get the best out of it. Otherwise, I conclude by saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msete? Ay, mlikumbona. Nemele wano. Oba sigale wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erina nize Chiyuba Jena. Ndimu isemena wa mayuge. Ndimu isemena ayenga tusibuka mugoli nemsesa mchida ayenga ndalo ino kandogelo no munwa. Ndimu Soga wa mayuge ne wa baba nze ntwala omukisa guno okweyanza abagenyi baitu okwida olwaleero mu biti byonna byonna byemulimu mwena abaidye mwebale kwida. Zena ndi mwana wa nkola mateeka mawango omwaka ogwokuna
nakyuse naviira eno nagira kuzeena e Kampala mbone ku bizimbe ayina beyeesomera wano ayinako bye kanjeze nambone ku eki ebizimbe ate nga ku lwa Allah neebaza Katonda okuba nga ndi ku representinga oba ndi kukulembera buli mwana ali mu isomero nga muwala at the national level nkani the female students leader at Uganda National Students Association. So it is an honor to be here with you people. Mwebale ino okundeta. Ndijalukaako n'ebintu by'enjokwogera bitonotono ayinga ekisooka bwe baali mukuwa obukulembeze okutembeeta nsente ya IUI twayagana obukolomooni n'ebizibu ebyali bikola mbasuubiza era mbakakasa nti twatandika okukonterera tutuuke oba twiguse ebyebimu byetusaanire okwigusa ku kyo kantwale omukisa guno abasoga kantwale omukisa guno okubakobera n'okubategeeza nti tubeire ng'oti tuli baana abaziraku baabaiye ayo olunaku olwaleero kambategeeze nti twafunye baabaife ndija kusaba Mr. Mavarusibai waide kanabe kaseerako okobere abayizi bano oba abasoga nti weewoireyo okubayuwira omubiri nga patro waibwe eryo libaire ibu nga ineneku era ndija kusaba oide obeeku n'obugambo obutontono bw'okuzeeka era ng'abasoga kambasiime olwo oli mugumu era oli okubayuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Digambo Victorino Ivanta Miraku Amaina Gange Nize Ivaibi Nkani Mavaru Zibai Nga Ndimu Kozikwali Pasitikudo Iranga Ndimu Soka Ebisinga kwao na byogera Salamu alaikum Wa alaikum salam Kansooke mpe banange beeyambule ku byemuli then ndakwiranga. Assalamu alaikum. Amaina gange nize Kageya Jacqueline okuva mu Busoga Tourism. Amaina gange nize Kageya Jacqueline okuva mu Busoga Tourism neyanziza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina n'eddoboozi ninze Nango Bishamim okuva mu Busoga Tourism and Heritage. Ndi musiimu ino okuba kwalala niimwe. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina gange ninze Wanyama Priscilla nga ninze nalulungi w'ebyobulambuzi mu isaza lya Bukoli era nga nviirire mu Ministry of Tourism and Heritage. Ndine isaanu nti leero ndiddye ku university eno mbaire njiwuliranga wabuwulira ye mukama nsoboze isa nasobola okuba nga zeina ntuuka ku wano mukama abawa omukisa wala ebyobulambuzi byobugabula Kaguru is part of it nga ndikwenda okusiima ino abo abasobola okutwegaita ku 26
omwezi ogw'omunaana e Kagulu wetwaninira olusozi olw'e-Kagulu era nga yali omugenyi omukulu yali baba waife Shabazinga. Tusaba otusonyiwa obutabeeta mu butongole aye nga omulundi ogwirako omwaka ogwidda nga era 2006 omwezi ogw'omunaana tujja making sure nga tubeeta mu butongole so that musobole okubaayo. Mu Bugabula tulina ebyobulambuzi bingi era nga Kagulu okwo nesooka kubanga ni enkuni ya Busoga awo wetwasinziira okuva Busoga. Twaba ni Hingo running site, twaba n'omwiga Shoga era nga ife Ministry ya Tourism tulikwenda okugemagana walala nimwe sobola okutumbula ebyobulambuzi bya Busoga nga tubita ku mukutu gwaife ogw'amasimu. So nsiima okwebaza Abasoga mwena mwena omukuzaano olunaku lwaleero nti mwebale kwisa mu mukolo gw'Abasoga ekitiibwa. N'engoma y'Obusoga ekuba nti Abasoga okwisana n'amaani. Kino kiraga nti tuli walala. Ngenda n'okwebaza akakiiko akakulira ak'Obusoga Busoga Nseete nti mwebale nnyo okukolera walala okusobolawo okwemerezaawo Abasoga. Thank you so much. I'm Nangobi Shamim from Busoga Tourism and Heritage. Assalamu alaikum. Afunvuwe iswe bantu baba Kyabazinga mbaire neyandwire kwira aye era tikindobera kwira mu kweyandula. Amaina gange ninze Wanyama Priscilla nga nkiikirira tourism mu Bwabukoli nva Bugiri ne waife era nga I hold a bachelor's degree in tourism, travel and hospitality management nkani ebyobulambuzi n'okutembeeta abalambuzi. Nga gwembaire wano mpulire nga muli kwogera about your main ekituleese olwaleero is launching the tourism club, and when I heard about that it gave me a lot of happiness and joy because this is the only way that we can use to promote tourism. And since you've all said that you've come up and you're launching this club, this is a club that is going to help us reach destinations that you've always wanted to. For example, the cultural sites in Busoga. That is to say, most of you missed going to Kagulu, but with this club, we can put all the efforts together with the ministry and you reach these places at an affordable price. My fellow queen talked about the Itanda Falls, and through this club, once you're together, we can get a discount on these tourism activities because we all know tourism is expensive and you cannot handle tourism alone, but once you are a group, we can easily access these places. I want to take this opportunity to thank all of you for loving Busoga and for promoting Busoga. We are proud of you. Thank you for making We the Busoga proud. Wherever you are, keep pushing Busoga to the world. Let's always be proud of our tribe. Tutacha kwogera Lusoga kuba nti ojire e Kampala kuba oyagayina abali kwogera Oluganda watandika okwekweka mu Baganda wayogera Oluganda. That is not good. At the end of it all, we are all Busoga, and at the end of the day, the Lusoga language is our mother tongue. So we as the beauty queens of tourism in Busoga region, we are here to encourage you to not to cease fire. Let's keep pushing the Busoga heritage and cultural activities. We shall reach there. Thank you.
Nga bwe tulya keeki mundikirize batuuseeku oba ntuuse obubaka okuva ewa minisita ow'ekitiibwa Namutamba Helen yantumye mbawe ebirabo bino era nga mulijja bita mu ofiisi yaimwe ey'abasoga Nsete era nga biviire mu Ministry of Tourism and Heritage. Obwakyabazinga bwa Busoga bubende ino era nga mundikirize mpe patroni ebirabo bino. Era ng'ekyo kyensoose owaayo kiri ku Baaba Kyabazinga wa Busoga. Era nga ekirabo ekyokubiri kiraga maapu ya Busoga era kyona ndijja kigemya patroni wa Basoga Nsete ng'era alijja kita mu ofiisi emwe. Mwebale kwenda Busoga. Mwebale kumpa mukisa.